Otvaranjem ulice Zanatskog piva u centru Novog Bečeja u četvrtak 23. avgusta počeli su 25. Velikogospojinski dani, koji će sve do nedelje ugostiti veliki broj posetilaca iz čitavog regiona, baš kao što je to slučaj već godinama unazad. Programi za najmlađe, ali i za one starije, po recepturi za svakog po nešto, odavno su karakteristika koja krasi ovu nadaleko poznatom porodičnu manifestaciju na obali Tise, koja svojim posetiocima pruža celodnevni užitak. Na otvaranju ulice Zanatskog piva, koja se nalazi u Gimnazijskoj ulici, predsjednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović, pozvao je sve ljubitelje dobrog provoda da narednih dana posete Novi Bečej. Ulicu Zanatskog piva, zvanično onaj deo sutra sa poljofestom, etno bazarom i tako dalje. U svakom slučaju polako se prikuplja masa, počinje koncert, počinje žurka, da ne kažem i ludnica, tako, koja će trajati do nedelje, tamo negde iza ponoći. Dobrodošli. Oni koji se razmišljaju da li da dođu, naravno obavezno da dođu, dobrodošli u Novi Bečej. Ulica Zanatskog piva najmlađa je podmanifestacija Gospojine, koja je kao pilot projekat po prvi put organizovana prošle godine. Tokom trajanja manifestacije do nedelje 26. avgusta, ulica Zanatskog piva ugostit će sve one koji uživaju u dobrom kraft pivu, za koje se pobrinulo čak 10 izlagača iz Srbije. Cilj nam je da ova podmanifestacija koja se zove ulica Zanatskog piva približi domaće kraft pivare, zanatlije koje prave zaista kvalitetna piva u malim porodičnim pivarama, publici, odnosno novobečejcima i njihovim gostima, a za uzvrat se nadamo da će oni koji poseti ulicu Zanatskog piva poneti lepe uspomene i neke nove ukuse piva koje do sad nisu imali priliku da probaju. U ovom momentu Novi Bečej ima već 2 bine, znači tendenciju da se decentralizuje manifestacija, da ne bude sve na keju, već nešto malo i u gradu. Evo, ovo je prilika, imamo tu još par scena u gradu, a mislim da će ulica Zanatskog piva privući prave pivoljupce, odnosno pivopije i prave poštovaoce rock'n'rolla, starog dobrog rock'n'rolla koji još uvijek opstaje u ovim vremenima. Znamo kako se muzika sluša na medijima, ali kako kažu naši rockeri i naši muzičari, rock'n'roll nije mrtav dok su mu deca verna i on će trajati. Pored toga imamo i modernu muziku DJ-a koji će svaku večer od 12 do 2 zabavljati nešto mlađe, a možda i starije. I imamo specijalne goste koji će svaki dan između koncerata nastupiti, underground umjetnike, i moram da kažem, svaki dan imamo takmičenje i u brzom ispijanju krigle piva, bit će, nadamo se, zanimljivo i takmičarima i publici. Radno vreme ulice Zanatskog piva u naredna 3 dana je od 18 časova do 2 sata posle ponoći, a domaći pivari pripremili su ponudu čak 40 različitih vrsta ovog osvežavajućeg alkoholnog pića. Jedna od pivara koja će u Novom Bečeju predstaviti svoja piva i pivara Dilema iz Pančeva. Imamo 4 vrste piva, za svakoga po nešto. Imamo pšenično, imamo crno pivo, imamo Indian Pale Ale, imamo Spring Ale, našu prolećnu varijantu. Pale Ale je u pitanju, ali onako malo nema određeni pravac. Imamo neki, smo pomešali neki pravce čisto da vidimo kako će to izgledati i onako dobar je odaziv ljudi na to. Dosta truda je uloženo u to sve i za sada se pokazalo kako treba. Obzirom da je zanatsko pivo tek u povoju negde u Srbiji, koliko su značajne ovakve manifestacije? Veoma su značajne, pogotovo i u nekim manjim mestima, ne samo u velikim gradovima gde se to već onako proširilo i već je dosta poznato. Lepo je za ovakve neki mali Novi Bečej, na primjer, mi smo iz Banata takođe, pa nam je veoma drago da dođemo ovde. Dobro je da se budi svest ljudi što se tiče pravog piva, tako da kvalitetne sirovine, dosta truda uloženog, prave stvari, pravi ukusi piva, ne bih ništa govorim loše za nekog drugog, ali opet mogu reći da ovi ljudi, svi koji rade ovde, to rade s ljubavlju, lepo i svaka pohvala za sve ovde. U okviru današnjeg programa Velikogospojinskih dana očekuju nas dolazak rečne flotile Vojske Srbije, otvaranje 6. Gospojinskog polja festa, otvaranje etno bazara, kao i takmičenje u kuvanju riblja čorbe, odnosno takmičenja tamburaških orkestara, uz koncert grupe Apsolutno romantično, koji će prema programu početi u 22 sata na platovu na Tiskom keju. U prostorijama Kulturno-umetničkog društva Jovana Ćimac u Kumanu po 3. put ove godine održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi, namenjena i muškarcima i ženama, potvrdio je Živica Radin, predsjednik mesne organizacije Crvenog krsta Kumane. Ovo je redovno 3. put ove godine, davanje krvi u organizaciji, mesne organizacije Crvenog krsta. Malo je loše izabran dan, imali smo 35 davalaca i par njih odbijeni, tako da smo zadovoljni. Nešto ispod našeg proseka, ali zbog vremena Velike Gospojine
poljskih radova i tako, nešto je manji broj, ali smo zadovoljni. To je jedno od akcija ili jedno od gestova koji treba svako da učini, time spašavamo tuđe živote i zdravlje u najvećoj meri. Vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana već 29. avgusta u Novom Bečeju u periodu od 16 do 18 časova, dok je naredna redovna akcija najavljena za 13. septembar. Košarkaški klub Jedinstvo Novi Bečej polako se sprema za početak nove sezone u prvoj muškoj regionalnoj ligi grupe Sever, u kojoj je nakon uzbudljive završnice na kraju prošle sezone uspeo da opstane. Prema rečima Srđana Vokića, sportskog direktora ovog kluba, pripreme su započete na vreme i uz promjenu sastava ekipe i podršku trenera Miloša Luburića, očekivanja pred početak sezone su optimistična. Prethodne godine smo se skupljali početak septembra, a ove godine smo odradili početak avgusta, smo odradili bazični deo, već nekih od 15. avgusta smo već ušli u salu, prozivka igrača sa strane je već bila, mislim da ćemo onako prvi put da dočekamo baš spremni početak sezone. Ekipa je izmenjena, što kaže, kao i prošle godine iz korena, ostao je samo kapiten Dejan Stojanović. Došli su novi igrači, znači nova energija sa strane, igrači koji su bili noseći igrači u svojim klubovima. Ove godine smo nastavili saradnju sa trenerom Milošem Luburićem, koji je prošle godine u veoma nezgodnoj situaciji preuzeo ekipu, uspeo da nas ostavi u rangu. Naravno, dogovorili smo se sa njim, čovjek je iskautirao čitavu sezonu, ima svoju koncepciju šta mu treba od igrača i uspeo da formira ekipu već u maju i junu mesecu. Plan je neki da u septembru mesecu odigramo što više prijateljskih utakmica, da vidimo gde smo, šta nam fali, da li nešto možda negde škripi, da se pojačamo još do početka sezone. Što se naših igrača tiče, klinci 2001-2002 godište na koje svake godine bacamo akcenat da mogu da budu već neki noseći igrači, su prošle godine u drugom delu već dobili neku ozbiljniju šansu. Ove godine, naravno, naša koncepcija se ne menja, znači ovo treba da bude ekipa koju sačinjavaju momci koji su potekli u našem klubu i eventualno za koju godinu dopunimo sa par visokih igrača, pošto generalno imamo problem sa visinom, naravno području u kom živimo. Tako da će ove godine dobiti malo ozbiljniju šansu, takvu smo i ekipu napravili i takvu koncepciju imamo. Igrači sa strane su na nekim pozicijama koje mi nemamo i stvarno očekujemo da se uključe njih 4-5 sigurno ove godine onako malo ozbiljniju neku minutažu i da pokažu gde smo i šta smo. Thank you.